رادیوی دنگی گل دنگی توی هاواتیا جنابان چند رادیو دنگی گلدن باش کدارن هجای روی که تیرمه 2024 دوشنبه بروکسل ساعت 13 لآمد 14 گودارن هجا منوچه نواروژه پیشکش بکن لپیشی جسنوچه تجیکی اروپا جبو قناها سیمینا پینگا و جره بر آپورا آزادی آمده کاریان که زلار سترگور چالکی فدیا زیلان جال ایدولوژیک جواکی سیاسی و تکوشین جنیو ورچرخه کامران برواری دبیجه ترکیه هول دده به دو قناهان باشور عراقی داگیر بکه کجکی کسین کدکم کجاسی واسه هاتن قتل کرن به داخوینه که ببیرانی فرانسا پارتیا نجات پرست تورا یکم ده جسادی سو چار دنگان ستاند او بو پارتیا یکم بله کدارین هجان نهاجی برفراهی بلتنامه پیشن بر خوبدن تکوشنان دیجی تجدید آیتن کپلان دبیجه جبو قناغا سیمین آپنگا و جره برا پورا آزادی آمده کاری تکرد ده جوتما 2023 آن پنگا و جهانی جره برا پورا آزادی جپرسا کرد را چرسری سیاسی حاطر را گاندن جوی روژه ولی ولیت و دروی ولیت کرد و دوستین خود نوا تفگریدنه ده نوروزی ده پنگا و در باسی قناغا خواه دویمین بو کرد و دوستین خواه چالاکین جدا کردن بردفکا تفگراجین کرد اروپا تجکی آیتن کپلان درباره پنگاوه ده جن نوسیر آخوی آیتن کپلان بیرخص کو پنگاوه جبوری برا پورا آزادی دو قناغا دو یمین ده دوی قناغه ده به پیشنگی تفگراجنان 16803 نامه جسیپیتی راحتن شاندن آیتن کپلان ده زانی کف چالاکی دناوا 4-5 روزان ده ویل آوستوریه جی دست ببیکه لوالاتین اسکاندیناوی و کبرسی جی و نابه ورن شاندن بردفکا تجکی دست نشان کرد که چرچه نقشه‌ی خبات و چالاکی آن تجکی و بچه سردان اندام نوین پارلمان و کنسی اروپایی و که دن کامپانیا 1000 جن و 1000 دنگجی و ده جوتمه ده ور تمام کردن و انجام نویجی به راگهاندن را ورن پارو کردن بردفکا تجکی آیتن کپلان دازانی کش بو قناغا سیمین یا پنگاویجی آمده کاری تکرن و وان آگاهیان ده دوی قناغی ده وزیر تر دوار حقوقی و سیاسی ده خبات بینه لدار خستن هفسروکا ناوروکا خباتین قناغا سیمی جی و دنیز ده جرای گشتره ورش کنه کرن بله برای خوب دن هرمین پارستنا مدیو باشور کردستانی به هفره چیای متینا هات بومبه کرن شواته که مزن درکت لگوری آگاهین که هاتنه به دست خستن بالا فرشرین ارتشاتر که داگیر کرد چیای متینا یه لباجرو که آمدی یا سر به دهو که بومبه کرد جبر ایریشی آگیره که مزن با عراضی کتیه سازیم پیوندی در این باشور کردستانی جده هولدان جبو و مراندن آگیر ناکن دروجین داوید ارتشاتر که داگیر کرد ایریشین خوین سر چیای متینا زیده کریه گلک لشکر چکینگران و وسیتن زرخی لگوندین دوره بجه کریه روزانه جبر ایریشین دولتاتر گوندین لدوره والا دبن و ویران دبن لیا بالکش او کو دنگ حکومت عراق و هرما کردستان در ناکبه لالیدن لگونده برزدی لسنور ماوت اسلیمانی جی شوا درکت لگوری آگاهی روبریا پولیسین دارستان و جنگی یا سلیمانی هاتی دانین هری کم هشتی دونم پوش و دارین خوازای شوتین آگیر به هفکاری خلک هرم و تیمن آگورکوژی هات کنترل کرن بله دکتر کامران برواری جدی بجه ترکیه هول داده به تو قناغان باشور عراقی داگیر بکه جگیری سروکی اکادمی سیاست و فکر دموکراتیک آباشور کردستان دکتر کامران برواری تکلر ایریشو پلان دولت تاتر که داگیر کرد این لسر باشور کردستان ج آژانس آن هرا آخوی دکتر کامران برواری گود دولت تاتر که داگیر کرد سیاست داگیر کری کریه قناغا کنو دیریشین جسال 1983 ده چند روزان دمان و ودیگریان آنجی
د ایریشن د سال 1983 de çend rojan diman û vedigeriyan an jî hin cih bi dehan balafrên xwe bombe dikirin lê niha hewl dide yek ser axa Başûrê Kurdistanê dagir bike bendên kontrolê danîne nasnameyên welatiyan kontrol dikin belavbûkên ji bo sêxuriyê jî belav dikin û ji bo valakirina gundan 24 saet dem didin ev tê watiye ku dewleta Tirk Başûr weke parçeyekî axa Tirkiye dibîne û hewl dide serweriya xwe bide avakirin Dr. Kamuran Berwarî hin senaryoyê jî rêz kir û wiha got eger Iraq hebûna Tirkiye bike bahane û bi Tirkiye re sînor kontrol bike wê demê Iraq hewl dide herêma federal hilweşîne destûra Iraqê bide referandumê ev senaryo jî piştî serdanên Tirkiye li Baxda û hewlêr hat amadekirin eger Tirkiye bikeve Iraq û Başûrê Kurdistanê dernakeve armanca wan ew e Musil, Duhok, Silêmanî, Hewlêr, Kerkûk, Diyala, Selaheddîn dagir bike ev planeke stratejîk a dewleta Tirkiye Dr. Kamuran Berwarî got ji netewên cuda 46 milyon kes li xaka Iraqê dijîn ev gel bawekî hêsan îradeya xwe radestî dewleta Tirk û çetên wê nakin Dr. Berwarî dazanî ku pedekê gelê Başûrê Kurdistanê aniya asla radestkirina dewleta Tirk û çetên wê wiha got divê xelkê Başûrê Kurdistanê weke li dijî weke li hemberî basî raperîn kir li hemberî dewleta Tirk jî divê rabe ser xwe û dewleta Tirk ji herêmê biqewitîne. Belê serokê tevgera Nûceba jî bêdengiyê Iraqê li dijî dagirkerê dewleta Tirkiye şermezar kir. Serokê tevgera Nûceba Elî Esedî bêdengiya hikûmeta Baxda û Hewlêrê ya li dijî dagirkerê dewleta Tirk şermezar kir wiha got ev siyasetmedarên gêştina qonaxa ev siyasetmedarên he gêştine qonaxa xıyanetê divê beşek ji peyama siyasetmedarên Baxda û hemû siyasetmedarên din niştiman perwerî be lê niha lar û bêdeng bûna an jî wiha nîşan didin ku ev mijar tu peywendiya xwe bi wan re nîne di dawiya peyama xwe de jî Elî Esedî vê dibêje ev siyasetmedar gêştina qonaxa xıyanetkariyê ka hikûmeta Iraqê li ku ye civîn û serdanên berpirsên Iraq û Tirkiye wiha nîşan didin ku Iraq û Tirkiye li ser binpêkirina serweriya welatê me li hevkirin bin. Belê endama Konseya Serokatê Giştiya Kecekê Zilarsî Tirk bû mêvana bernameya taybet a televizyona Tirk TV. Li ser şehîd Zîlan çalakiyê û arman encamên wê nirxandinên girîng û berfireh kir. Zilarsî Tirk dibêje çalakiya fedayî ya Zîlan di warê îdeolojîk civakî siyasî û têkoşîna jinê ve xaleke werçerxê ye. Em têkoşîna azadiye didin meşandin navê tekoşîna me tekoşîna hebûn û azadiye ye nêzîkatiye me şehîd ra şehadet ra gelek vatedar e qarşî vê konsepta îmhakirinê li qarşî vê êrişa ser serok apo û ser tevgera azadiya Kurdistan li ser gelê Kurd hevala Zîlan biryara çalakiya fedayî girt ji bona gelê Kurd serokatî tê çi vatê rastî kurbûna vîna pir hem milê hest da hem milê zanebûn da hem milê her milî da zeft kiriye ew zanebûna ki ji serok girtibû ew zanebûna ki ji tekoşîna azadiya Kurdistan girtibû şexsiyet dixwe da ava kiribû zanebûn dixwe da ava kiribû kurbûyîn dixwe da ava kiribû gerîla da şerê gerîla cîtî da stratejiya demê taxtîka demê da diyar kirin yani milê birdozî de jî pêşî li pir tiştan vekir ev çalakiya hevala Zîlan hevala Zîlan bi vê çalakiya xe werçerxekî hem milê leşkerî hem milê birdozî hem milê siyasî hem milê civakî hem milê jinbûyîn gerçekten werçerxekî pirmezin e şexsê wan de wan hevalê di çepera da berxwedaniyekî bê hempa didin berxwedaniya wan carekî din silav dikim eniyê wan da maç dikim gerçekten şopdarê Zîlanan e şopdarê Gulanan bûna xwe parastina serok apo parastina
hebuna gelê Kurd parastina seroka po parastina fikr û felsefa azadiyê ye parastina seroka po parastina jiyanekî azad e jin vê hemlê herî zêde didin meşandin emekçî wî ketkarî wî jin e tevdîbûyînê kesê nava vê hemlê da berxwedaniya wan û keda wan carekî de silav dikim rastî di nava hemlê de dikare rengê xwe daha diyarde bike. Melekeceki Süse kesinde komkuja sevası da hatı bu katil kirin bir birani u banga tekuşne ilk bu ikir. Hepsirukatiye konserve berakeceki bu vesile salvigera suyeki ya komkuja sevası madamaki dakhveni da. Dakhveni keceki jivu haya. Diduye tirmaha hazır nasıl notu duduan. Hezen paramiliter faşist olperest necatperestin devlet ile otelamadımak asiyavası eriş aleviyan kir. Agir bu otelamadımak ki kasın piraniya van ravşemini viskar hünermen Süse mroven alevi hatın şavutandan u katil kirin. Enve komkuja vane و مجی پاجورون جات پرست فاشیست لپشت و کمکوژه شرمزار دکن سوسی جانن کو بووانه هاتن شاوتانون قتل کرنجی بریزداری ببیرتینن دی شخص وانده شیدن دموکراسی شورش جاره که به حرمت حسکرن و منت ببیرتینن گجه که دست شانکر کو کمکوژه مادک ماکی یک جی کمکوژه لدیش جواک علوی هاتی کرنه و هاگود به دست دولت ترک میتینگر قرکر لدیش جواک علویان گله کمکوژه پیکات کمکوژه سیاسی یک جوانه بریوان کمکوژه خواستن باوری و چند علویان جوله راکن جواک علوی قربکن دولت ترک چوا دخوازه کردان قربکه به همان رنگی دخوازه علویان قربکه جبروی چارنوسا کردان و علویان دالی ایدیروکی و جی وکی هبن ریبراپو نرخی گلک مزن دا جواک علوی کو دیدرو که د گلک جنان کمکوژه لهاتیه کرد کمکوژه سیاسی به اساسی جبو پیشی گرتنا لهف گرتنا تکوشنا لکردستان و تکوشنا جواک علوی هاته کرد به قاتل کنا روشنبیرن علوی ین خوانیزی تکوشنا گلک کرد کرن واسن پیشی ل بگرن جبو تفکر سوسیالیست و دموکراتیک اترکیه تکوشنا آزادی کردستان نگیجن هف دولت اترک اف کمکوژی پیکانی لبله لگل افقاس الیشن گرانجی نکاری پیشی کتیا گلان و تکوشنه هپار بگیره برواج تکلنا برا گلان گاو بگاو خورتر کرد دداما کو ام کمکوژه سیاسی ببیرتینن بر پسیره مدیرو که او ام لگوری و بر پیوستیه تا بگرن و تکوشنا یک بوی یا کو خود سپری کتیا گلان هیزرتر به پیش و بنسر و بنگی ام بانک لحظه دموکراتیک همویان دکن این کو پیشنگی جی تکوشنا گلان باورین و بنده سر دکه لگوری و بر پسیره دیرو کتا بگرن تکوشنا یک بوی هین خورد بکن و جبو پیکانین آزادی جی هیزرتر هول بدن ببینو چیجن برای خوابدن برخوادانه لحرم پاراسنامه دیه بهنا زنبوری جیچیده روزنامه‌وان لاله شریناز د کورتش روی خواده ویده بیشه اف در کردستان بچیاین بلند دور پیچ کرین ازمان جنیز و بشینبری تیدیتن هر بهاری چیاین کردستان بهنا زنبوری تجیده به روزنامه‌وان لاله شریناز دی بیشه فیلوزوف وکی گوته بو مروف مر جبر کو دارک مر خوازه هاته کشتن تی بکارن اوک نشان ده دجمنه گله کرد بکشتن خوازه مروواهیه دکشن گریلان رازگاری کردستان مروواهیه دپاریزن میناک سه گریلان کل پیشام دمشنه هر گریلایک زیده 20 کیلو لپشت خواه کرنه و بربه کامپان ودچن او بلز دمشن از جبرنگی که وستیه لپانوان دمشم او هر گاوه را دانستان گور و گش و دارستان کو دنجام بو بابارن دشوتن نشانی مددن لجین دارستان هر جور رنگنه و جوشه که مزین آجانه بلاو دکن بهنا زنبوره بلاو دبو د قنطاره کی مدید کو دارن زندورین بچوک هات نشوتاندن لالیه دن کزوان و گلک جورین دارن دن جهات نشوتاندن من پرسی گریلا گود هر قدا شوتی برهم ارتش ترک آداگر کرده ام گهانه راسری گندکی هر دور مینا بندرین رنگینن و به کلیل کان خملینه لکیله کاوان کلیل کان ده کنتارک به سرانسری شوتیه خالیه پیلنداران کتیه بنیداران در باوی که رش و گیزیره ملول بونه داره که زوانه گلک لبرخوادهیه پیلنوین رش دشبن موی شوتی و همجین نخوش وشیانا نوا آخه گلیه که ویجی
جبو کسک بمینه لبرخدایه خلکی باشور وان کزوانان دبارا خودی که اف در کردستانه چین کردستانه به هر آب بهاری را بهنا زنبور جده کردستانه کو بچاین بلند دور پیچکری کو ازمان جنیز و بشینبری تدیده بله 5 سال لسر شهادت پیشنگ آزادی دیار غریب به ناصناف هلمت را در باز دبه شهید دیار غریب لباشوی کردستان بویره هراپرین و آزادی او اویندار ولاتی خوابو لسر تکوشنه شهید هلمت هفرین وین خبات جمعه کریم و کمال حسن جی آجانس روش نفسی را آخوین و گوتن شهید هلمت ده اصلا هری بلنده شورش گرک بو هەواڵ هەڵمەت بەڕاستی بە مانای کەریمە شۆڕژگەر بوو ینی هەمەلایەنە بوو وەکو باسمان کرد مثلا بۆ ئازادی ژن و باوەڕی بە ژن لە ناو تێکۆشانە لەسەر هەرە بڵندیا بوو بۆ دیموکراسیەت ئەو پەڕی بۆ دیموکراسیەت ئیشێکرد بۆ ناو بۆ ئاشتی گەلان کار و تێکۆشانێکی زۆری کردووە بیر و باوەڕێکی ئایدۆلۆژی قوڵی هەبوو باوەڕێکی زۆری هەبوو بۆ فەلسەفەی ڕێبەراب و بە فەلسەفەی ژیانی ئازادکەوە ئینسان بتوانێت ئازادانە لەسەرم گۆی زەوێ بژێت هەواڵ هەڵمەت زۆر باوەڕی بەو پێوانانە هەبوو و ئیشی بۆ یەک ڕۆژ بە ڕۆژ لەناو هەواڵانی شار ئەوەی بڵاوە کردەوە و تێکۆشانێک لە هەموو پەروەردەکانی لە هەموو سیمینارەکانی ئەو شتانەی و دروشمانی دووپاتە کردەوە کەواژ بۆ ژنی ئازاد بۆ تێکۆشانی ژن بۆ جینگە پارێزیەکی زۆر و بۆ ئاشتی و دیموکراسی لە نێوان گەلانە هەواڵ هەڵمەت هەمیشە مامۆستامان بوو لەو بارەتە هەواڵ هەڵمەت هەر کەسێک بۆ چرکە ساتێک بیبینایە زۆر بە خێرایی خۆی خستە ناو خوێن و گۆشت و ئێسقانیەوە یعنی کەسایەتیە بوو بە بینینی ساتی لەگەڵی دابنیشتە تەثیراتێکی باشی لەسەر دانەی لەسەر بنەمایەکی نەتەوەی نیشتیمانی لەسەر بنەمایەکی خۆ دروستکردن خۆ پەروەردەکردن ئیتر لە هەموو بوارەکانە هەواڵ هەڵمەت ئەگەر باسی ڕۆحێتی شۆڕژگەرەکەی هەرچی شت هەیە لە ژیانی ئەکردبی بە قوربانی نەتەوە نیشتیمان هەموو بنەما فکرەکانی لە خۆیان بەرجەستە کردە بوو ئەو هەوڵی ئەدا هەرچی تاچێکی کورد هەیە لەسەر بنەمایەکی ڕاستەقینە هەواڵ هەڵمەت سروشتێکیشی هەبوو هیچ کاتکینە لە دڵ نەبوو حتا بەرامبەر بەو کەسانەی کە دوژمنایەتی گەلی کوردیانە کرد چینەی لیان نەبوو بەڵام هەوڵی ئەدا دایمە لێک نزیک بوونەوە هەبێت تاتیان بگەینە ئەو ڕێبازە ڕاستیە چییە کە گەلی کورد پێویستە کاری بۆ بکات و خۆی لەسەر پەروەردە بکات یعنی کەسێک نەبوو تەنها لەگەڵ ئەو لەو کەسانە نزیک بێتەوە فکری نەتەوە نیشتیمانیان هەبوو حتا لەو کەسانەش نزیکە بووە کە دژی فکری نەتەوە نیشتیمانی گەلی کوردستان بوون قسەی بۆ کردن نەک تەنها بڵێن بۆ کوردێک ئەگەر کەسایەتێکە کورد بووایە عەرەب بووایە فارس بووایە تورک بووایە جیاوازی ناکرد لە بینی مرۆڤ سیستەمی پێکەوە ژیانی هەڵبژاردە بوو مشا حرمت الإرادة لأنقرة بر بأدنى و دوام دكه مشا حرمت الإرادة كل ديج دست سركرنا شرادري استانبول إزمير دست بكر سه حزران گشت بو أنقرة مشوان إيروج أنقرة بر خودان أدنى پارلمانتری إدري دم پارتي يلماسون ديار كركو و إرادة قلب باريزن وها قد وكتي زانين دست لإرادة خلق جلمير جهات دانين يلماسون ديار كركو ناو دست سركرنا إرادة قيومة قل كرت و تبي دوسن خل دجيفه داگیرکریه و دست سرکنه اراده حتی داویل برخواب ده پشتی داخوینی جی مشوان دست به مشکر اندام مجلس شهرداری جولامرگین دم پارتی خواستن بچن آوای شهرداری ل پلیسان نهشت دسیسه حضران ده لسر بریار وزارت کار هندوش شهرداری جولامرگ هات داگیر کرد اندام مجلس جبو تولی جوینا تیرمه ببن و روجوین هیدیار بکن چون شهرداری اندام مجلس لبرداری شهرداری جالی پلیسان و هاتن آسان کرد پلیسان ج اندام مجلس لگوتن منها پرسی و مجلس نجفه لسر و اندام مجلس خواستن به نویسکا تایبت رهبدیت نبکن پلیسان وان را گوت نویزگاه تایبت نهانه گنجاوه هون نکارن هفدیت نبکن اندام مجلس جی لدیجی روش آسان کرنه و آسان کرنه بریار جوینه یا اندامان لهندور راپورک آماده کرد یا لجنازه شفیق اسن هاتی کریم به پیکرنا قدخه معامله خرابه شفیق اسن به بهانه پروپاگاندا رخصت هات بچاف کرد بو سالی که هات جزا کرد جبر نخوشی آنمی آن کیم خوینیه دویا بو به نخوشخانه او خویناوی بگوهرن لهمبری کو شفیق اسن نگرتیگا اسکی شهر تیپا هسی جران دخواست کرد کو جبو گوهرت نخوینه و به نخوشخانه رو به گرتیگه سی جران دخواست ویرد کرد پشتی کو روشاوی گرام بو ویراکن نخوشخانه اسکی شهر و پشتی چل روزی 27 حزران جانا خوش دستا برین نوی
این دما درمانکن د چبونه او برینه پشتی کاروبارین اوتوپسی چبونه نهاتن گرتن جنازه وی به برینه وکیلی دانه مالباته نونر وقفه مافی مروان آترکیه تهی و آمد مراد آبادازا نکود دی گرتیگاهان دا مافین تندرسیا گرتیگاهان تی به پیکن وهاگود شفیق اسم پشت درمانکنا چل روزان جانا خوش دستا برینه نوی وکیلی تسلیم مالبات هاته کرن افرنگ معامله خرابه به پیکنا مافی تندرسیه دولت نکاره به جنازیان ظلم و اشکنجه مالباتان بکه اف کریارک لدیجی رومت مروفه مخابل لترکی لدیجی جنازیان هستیار تبناگره و پشت آستکی نزیکاتین تی نشاندانجی دبنه سدمات راومیان اف کرن بسایبتی همبری کردان هیا هم وک قانونی جزا دکن هم جی دولت بریا رایدارن گرتیگان و سازین طبی شوازین جودین جزا کنه مالباتان دکنه پراتیک ساخ آن مری مافه هر مروفکی هیا و دوی لگوری حرمت و نرخین انسانی اولی نزیکاتی وره نشان بله ملیسن هدب هاش لگبز چالاکی لدار خست ملیسن شهید دیار غریب این هدب هاش 26 حزران برای بازه که تایبت آگیر بردان فابریقه که لگبزه دن جمع به چالاکی ده خسراره که مادی یا گران لفابریقه چه بو ملیسن شهید دیار دازانی کل دیجی شر امها و قرکنیه لسرگل کرته مشاندن اویل مترپولان حساب جی دولتا ترکا فاشیست و قرکر بپرسن بله لباشو کردستان کشتن جنان لما حزران گاه آستکی مترسی داجی دسپیکا ساله و لباشو کردستان سه جن هات نکشتن و اف لهن جهان جیوکی خوا کشتن هات نتومار کرد لگوری آگاهین داوید ما حزران دل دورین جودین باشو کردستان 4 جن هات نکشتن 2 جن بدناوان هات نشاوتاندن یک جوان جی جوانا 16 سالی بو 6 حزران جنا جوان آوان جزا جبر شواتا زیده یلاشوه راکن نقاشخانه کسوکارین ود بیجن هفجین ود مالی ده پشتی پرچو برین آوان دبره لوی دشاوتینه 85 لاشوی دشاوته آوان 6 روزانه نقاشخانه تی درمان کرن لجبر شوات لاشوی گله گرانش یا نقاش دسته لباجرو که سیمله یل سینور پاریزگاه دو که جی 16 حزران جنازه کشنه که 6 سالی د آواهی که دتی دیتن لنای زانین چما اوجالی کی و هاته کشتن انجی یا نقاش دسته 22 حزران لگونده اولاقاتی یا سر به باجرو که سرگل یا گریدای اداره گرمیان جی جنازه جنه که دبن نقاشخانه بشار لزگین یا کرده هاته گوتن جناکو جنازه و هاته دیتن خوا دار دکریه و جانا خوش دسته کسو کارین و گوتنه و بخوا دار دکریه و مجارشی و هاته گرتن 26 حزران لتاخا مالتا یل ناوندا پاریزگاه دو که جنک 35 سالی یا دایکا 3000 کان جالی برای خوا هاته اشکنجه کرن و پاشجی شوتاندن جنا 35 سالی راکن نخوشخانه لج برگلک لاشه و شوتی بو جانا خوش دسته 21 حزران جل باجر هولره هنکان هولدا سری جنا جوانیا 16 سالی جی بکن هاته زانین هنکان ایلیش جنا جوان کرنه و 120 کیلی آویتنه بریننوه جنا جوان لنخوشانه دبن چاپ دریده لإيرانê girtiya nexweş Şakîla Monfart li dûzgerî rastî îşkencê hat. Girtiya siyasî Şakîla Monfart 22 Hezranê ji ber nexweşiya meadê ji bo 5 rojan ji zindanê derketibû û piştî tedawî dît dîsa hate girtin. Şakîla Monfart ji zindana evînê nameyek şand û zexta lê hatiye kirin wiha vegot. Li nexweşxanê Merar piştî ku min endeskopî kir ez çûm cem dozgeriya herêmê ya heştan û dozgerê herêmê. Ez û bavê xwe rastî heqaratan hatin. Serokê dozgerê destê min ji paş de kelemçe kir û şimakli min xist. Bele hejmara tîlmeya kovara hejmara tîlmê ya rojname jin newsê hat newayê jin hat heweşandin. Hejmara tîlmeya newayê jinê bin manşeta şureşa serekiya serdemê hat heweşandin cih daye gelek mijaran. Ji nivîskarên rojnamê Rûşen Samsat serketina fikrê şûreşê nirxandî û vê dibêje. Ev fikirî wê bibe pingeha karakterê sed salan û ji fermanderên YPG jî Sariya Heleb bersivta pirsên newayê jinê û behsa rêxistinê YPG kiriye. Dicle Demhat jî çîroka Semer Tebqa nivîsiye.
و جنویسکارن روشنامه هجازریا جی بالکشانده سر کارین جنولوژی گولر یلدز جی اشارت به عالی اکولوژیک شورش دیگه شروین نودم جی بگوتنین ایوانا هوفمان آنا کامبل الینا سانچز الفتریا هامبی سارا هاندلمان و بحثا جنین جهان دیگه کو شورش روجاوا وکی هیویه دبینن دروپلا فرمه دجی گوترک جر نرخاندن ریبر اپوهاتیه بشاندن اسرا چیفچی پرتوکا خویا جنبوینا لگرتیگه نرخاندیه لگرتیگه جنه یا بنیانه گرتی مرگ پولاد جبونه وای جنه نویسک بسرناوه راپرینا بیدنگ روزامتینا جی لسرته کشنا لدیجی قیوم و برخوادن جوله مرگ نویسیه موزیسین مرال آلکان لسر فستیوالن لأوروپا یردوسف özsökmenler beberdefka ihtiyacını kurt Asivistri YCKS Selma Sürer'e hep pevinek çekiriyor. Sarina Agiri, Fidan Yıldırım, Berjin Tekuşer, Uğur Kentoğlu'dan jibi nevisin cuda duruşname nevejne de nevisandını. Beli Lezuriye Yansdemin Festival Ajnan Asiki Sakine Cansız Sara Bişara Embişin Jiyan Azadi Berba Azadi ve Demeşin Hatlı Darkısın. Festival Jaliye ihtiyacını kurt Asivisre ve Pekat Bakasi Sihre Kısın inisiyatifin Jinan Beştarbun. Kadem Yericane Büvene Posterin Şurajgerin Jin Ende Tekuşna Azadiye de şehit buna ure bera pohatın hamılandır. Kecekeci ve Peyameki Slav de Beşterin Mihrijani Vahagut. Tekuşna Zilan Sara Beritana Kuliçayn Kurdistan Despekir İrul Seranseri Cihane Bela بویا و بر به سرکتنی ودیچه پاش جیجنین انترناسیونالیست به کومی درکت سردکی پیامین خواندن میری جان به ستران کومی موزیکی و گراندن و گوونده دوام کرد. ولی لنگلستان ایجی فستیوال نوزدان آزیلان پیکات فستیوال نوزدان آزیلان لندن بدرشما امیل سر خطا بریتان و زیلانان ربرا بوازاد بکن لندن پیکات اندام گیک در و یکتیجن سوسیالیست زنافده بسدان کس بشتر بون سر ناو مجلس آجنان ترکان بوداک آخوی دیار کر کجنه کرد به جسارت و ایدئولوژی خو بر سوا پیوست دای مدرنیته کاپیتالیست و داگیر کردن فاشیست امی بره زیلان تکوشنه گش بکن لسر خطا بریتان و زیلانان و ربر آپو آزاد بکن لسر ناو تفگیرجنه کرد اروپا جی آغافتن پیکات بانگا تبلیبونا پنگا و جلبر آپو را آزادی هاته کرن پیشتا خافتن هر بس هاته گوتن دفیله پیکات هنرمند زینو جالا و کهوی درکتن سردکی بشتن فستیوال جی دمک درش کووند گراندن بله کورسن کاست دست بگیرن امی بشنان را خباتن مزن بکن کاملا جن چاند هنر و ادبیات کاست جه سال 2021 و بگوتنا جبو هر کسی هنر لآمده خباتن خود دومینه کاملا که به موزیک و نظمان و ادبیات آتولیان جنولوژی بکتنه حتی نا گیشتی بسدان جنو زاروکان جه پروردکار زمان کردین کاستی سالیها آیاتا یارکر کوان بره لنافچه ریزان کاردکر نها لنافچه سوره کاردکن واگود جبو جن ببن آلترناتیف ما اف کومله وکر جنه کورد دالی هنر د خودی ناسمک دیروکینه لی درفت جده سیوان هاتن استاندن ما درفت افراندن و حتی ایرو درس دایه بسدان جنو زاروکان سال آیاتا گوت امنها رومانن کردی دخوینن و دنرخینن ام لسر تواهی ادبیاتا کردی نقاشان دکن و نویسان دنویسینن اف کارکی جبو چاند و زمان کردی گرینگه و هیجان ددمه آرمان جمع او ام خواب بگینن همو جنو زاروکان بری خواب بدن فرانسه لفرانسه کتیا نتویا نجات پرز جسادی سوچار دنگان ستاندن و بو پارتیا یکمین دول فرانسه توره یکمین آل بجارتنا گشتی چه بولگوری انجام درکت پارتیا مارین لپن نجات پرز و فاشیست یکتیا نتوی رنه جسادی سوچار دنگان ستاندن و بو پارتیا یکمین پارتین چپگر
و خوازا پاریز جی دبن ناو اتفاق جبهه نویا گل ده جسادی 28 دنگانستاندن و بونه پارتی دویمین پارتی سرکومار امانوئل ماکرون کو باتفاقا همو به هفر یا کومرگران که تهل بجارتن جسادی 20 دنگستاندن و بو پارتی سیمین کومار پاریزین راستکر اناوندی لرجی جسادی 10 دنگستاندن حتی دیارکن تورا دویمین جبو 577 پارلمانتر مجلس فرانسا و هفته تیرمه بکرن پشت انجام فرمی اشکره بون سرکومار فرانسا ماکرون بانک لیگل فرانسا کرکو د تورا دویمین د بچن سرسندوقان لدیجی پارتین راستکر دنگ خو بدن جره برین پارتیا فاشیست نره جوردان باردیلا جی داخونیک دا گوت گل فرانسا د تورا یکمی د ترجیح خود واره رنه دادا اف داخوازه گوهرتنه که جدی یا لفرانسیه لیدر پارتی فاشیست رنه مارینه لپن جی آخوه گود پشت 7 سالی که سرکومار ماکرون لفرانسا روشه که گله که خراب در خصیه هوله و روپله که نوه با ادی اشکره بوی نراست کر چپ کر شرخوازن دوه اف راستی وردیتن بلام هاتن داوی بلتن خو بخاطر بدن باش